Pasar Pratisok Banten. Ilahnya sing apik. Ilahnya oh, gue bilang kayak apa gue bilang kok enak sih langsung Bu, gak lire semangka, Bu. mboten enten mongkone Separuh. mongkone telah dituku bareng kok kabeh. Oh, lagi apik. Nah, kok ini jenengan aku lagi kan tak ora saya satu mbak kabeh ora rasane. Wah, dia 16.000. Ya Allah. Pinten, Bu? Batu. Ini kok gedene, Nam? Ya kok kena gulung. Apalane buju kok. Wis piye? Piro? Lah, semangkane kok putih ngene iki? Iki ora iki. Manisnya manis, cuma kurang merah kok. Kok kurang darah ngene. Piro iki? Ini Mbak. Itu nanti. Akan minum Pak. Iki loro lali. Loro. Kurang gede. Tambahin juga yuk. Semuanya api ram ya ini. Model anyar lagi. Ini model anyar. Mangkane kurang cet. Ini semua model anyar tak ini ya. Ini dulu. Terima kasih. Terjadinya apik kok elek iki. Lah. Kurang apik. Duduk duit kok suwe susah men. Nggih, Bu. Campur. Nggih. Delikke to.
Ini pendak iku wau kelas Mas Pak ini ku wau. Jelek deh. Nah anu kesane anget-anget. Kalian sisan Bu, betul. Tidak mau tak balik. Ya pun bayar gansale Bu toh. Nggih niku. Berarti niki kale. Kali. Wis siji tukake, siji ra tukake. Sawang-sawangan. Coba tapi piye kene bengi tongkrongane. Ini belum. Gak tahu ya gerasak Bu. Ada, kisar ini Bu. Kisar kotak ini kata kisar ini. Ngisor kotak. Kisarnya Bu kisar. Mriki. Nggih, lah. Hah, lesepane jan. Pinten iki Bu? 5.000. Masalah Idul Fitri kae. Gak Bu, Bu. Aku selak itu lontong. Ini pasti pulang. Aku